Bejn il-ħadd u nhar il-tlieta l-grupp Red Deb Dance bil-kollaborazzjoni tal-Big Band Brothers ħajkunu qed itellaw esebizzjonijiet fir-Renju Unit b'rabta maċ-ċelebrazzjonijiet tal-Olimpjadi. Il-grupp huwa magħmul minn 5 żeffiena Maltin, kif ukoll 7 żeffiena barranin. Is-sfin ħajkun animat bil-mużika bis-sem tal-Big Band Brothers. Illum f'nofsinhar dan il-grupp tella żifna ta' 15-il minuta fit-triq tal-London Bridge li ntwerriet fuq screen fl-Olympic Stadium. Marja Kassar, waħda miż-żeffien u d-direttriċi tal-grupp Red Deb Dance, ftit minuti qabel iż-żifna esprimiet l-eċitament tagħha ma' One News. Performance tagħna hija interattiva mal-udjenza. Allura hawnhekk ħajkolna esperjenza naqra hekk ma nafux kif ħadd tkun tipo meta milnija Malta kien hemm ħafna nies Maltin madwarna, però hawnhekk ħankunu Londra u ħafna turisti bħalissa u ħafna nies li ġejjin għall-Olympics, allura ħajkun hawn nies mid-dinja kollha. Allura ħankunu qed nipperformjaw u ninteraktjaw ma' nies li huma minn pajjiżi differenti. Plus li l-mużika ħatkun qed tinstema' dak il-ħin tkun differenti, allura nistaqsi hekk. Il-grupp Red Deb Dance ilu waqqaf mill-2008 u f'Novembru li għadda tella żifna spontanja fit-toroq tal-Belt Valletta. Fi frar li għadda l-grupp ħaw kol sem Festival Prestigious f'Londra bl-isem ta' Resolution u kien hawn li nataw l-opportunità jagħtu esebizzjoni marbuta mal-Olimpjadi.